omulungi ali kwa Hawaii Media kino kyokola okubanga otugoberera kituyizaamu amaanyi gasaba yakabaka subscribe to go ahead and subscribe, like and share our videos nzi ya studio sigira also second ndiseyo kwenowa nankwanga omukyalo ono ali kudagadaga nekirwe kya mukenenja ekimbazeeko emirimu ndikira bulungi yenfe erina saabu natandikira emboozi ye ni wetwaleetera kuko obuyambi nakuisa twina enuma eyo iyo omukyala kuva mu nsi ya USA eyatwa ku buyambi bano obw'emmere n'ebintu ebindi bambi twatwaleetako nasaabu zira mmere emala omubiri nasaabu ali kumakenda ga ARVs agaba akalole kamukenenya ayabeera ekizibu tutali yazira mmere ate wano waali bamuyamba buyambi omusaada olwakitegera nti mwere wa kawuka yamusuulawo abenganda banasaabu abasinga baafa baba ni mama baafa so nasaabu yatambula n'ensi paka eno bulanga muzakisa yamuyamba kumukuma so twatandikira nakoma okwidano twaleeta ebintu emmere n'ebintu ebindi nga nasaabu ali tokoba ati azira frasic kuba abasawo batukoba abakogu obulwaire bwa siriimu batukoba nti obugi oba ebyokunwa ebirungo byetwamuleetera nti onaku alina okunwa egamba 5 ku 6 nti ali kujja kukwiramu amaanyi nasaabu atandike okudigida buyaka so twava wano nga nasaabu atukobye frasic nti bazira frasic waka era eriyo omukyala kuva mu nsi ya USA yampere frasic ndeetere nasaabu so nasaabu obulamu bukoba kiri tabikuluma kale tugezaku tubone nga olira mukwengula okola ebibyo kyembeera akasooka nvuba nebyetya gaga bulido obuluminga buli kulumawa Robona kaya amaine kukakula kala kayina bana na yero ate nda ile kali kwenye gapwe bishi kufanya na yero gari kido kaiga kaira mkola ya yero mundu mibwa bidamu ayo mina makerenda omira kuntwa naiguro aba oba igomiro otya omira omulundi mulalo so obulumi mubiri gwa guli kuluma omubiri amakumba gali kumaina kona nebigere bitambula bisingalala byaleeta obulyo bw'amaanyi wow ngoyo ojja kumuidwalire bakwidandalira abasawo bandibere nga bategeera kuba yamakenda agandi tebayongerako yababongera kwabona agakuteeza ekisibo kirimu nti okalipira mu maanyi gatambula so zali ndowooza nti wona ali akumerero edakwiramu amaanyi agasituka yomwenero tayinza okugera yotoola idagala okubere n'abasawo batandika okuyambako so nalwawo okukitegeera waki twafuna ku magezi gantuusa nti oli mulwaire wale tondidi
tunoniyeyo okumuza kisaabone. Okay, so omukyala ali musida abazungu eyo plastic bankati yabikopo binaye njigusa ya beeyi tigusa no dabuli da plastic obona no ya chuma kumba ko edinse chenza kale mvuye na kale ebifuya ngulira la plastic yene nise de bampaire babeba nkobye ngulira plastic ya mitwali 3 ayi no njigusa mitwali 3 ketongo ayi nenze kirungi bankira tinungi nakati kamugulira eno kwandi kwendo hotelere so plastic yino original so bali ka plastic kalungi kubana malango kufumba chai manya bujiwo bakuwonu onwe deni owundi bakuliwire muno bino bikopo bina nebikopo onwenga ko ekirungi kitegeire ku banko bilati we omukeri yafuni omukozana kuyambanga ko kulabirira yanko bali kuja kufuna omuntu anakuyamba kuba mwene tabaawo so kirungi je no fraski baida kutenako kumona kiyamba kuno omuntu ole abe akufa tibule kisera nti ajenga mujokoni kufumba kusuya ata ko yena yawera ku so we bazo mukere yatwele fraski munange webase kaita mukyala nga iwe webazali kuba noyo ali mukamero omwali kairo wange yambisa byokoze katonda kuwa omukisa kolenga nga kija omubalawo atenga amanagwa kubiri ikesobola balunsulamu bakakubese yagwakuliku katonda enasaba anange enterere ebintu byomuli kumutereza katonda bikiri omwo bintereze ayi neyanziza saba n'okunfuniraku obuyambi bwokutenduka bubi akapaliso akakokwebwiga sita empawe n'ekitanda kinyigiriza ate enkubikwayaira okyukira n'olubaawo olwaniga okyuka oti olubaawo olwaniga omunfunira yakapaliso katonda waleka kaire ekirova kibampa kyenya nakyo waleka kaire oti okuta kukasuku aye nga kikavuna nayimyaka endaira kasuku ako kawutaku aye nga kinzira akantuusa bambi kasuku akaki nyama oba iva yimulire ko niwani nasabu eni niwe nasabu oli musiramu muntu akwanga ati akasupu nga yenda kale ibo oli musiramu oli wanyama kyonkuba kyendeta ndi musiramu aye kibanga kale nakaja okutereza fuba tukuba ati bweyagaana buno obusolonga kenzingire kumuguwa ogumutambuza idembe eri kuja kufa eri awo yezingire tokuba oti asitagafuula nojibita kunoja buje nefa katonda akukolimira fuba tukuba ati gisibulule weyongereyo kitonde kya Allah so akava kakuli bubikono kandi yojiwo olwalo kuti oli mavunda kikwayo oyo yabuoye enda kusupu yakasupu kuwutakuwayo katono kati mwoyo guweyo ate awo totumye gestukire mami kuya akanyama nga abikolako kanyama bunyama owute kusupu so toka obe lwile muko kalya ekibonge n'ebigodo
so twatufuna ayi nyama emala ebibonge ebyo ani ajja okubyokya sobola ofuna ebibonge ebyo ayi nani ajja okubyokya so sende ekintu ekyangu yamangu okuleeta enyama iwedde mairo nagali kusumbuwa kulisaano n'omuyuza ogulya mairo olina mangi kuba nekitanda oti kikuniga kuzira kapaliso embawo okubanga tubadde kusindikira ati muniga oyo ate tewezisikolina kipira olinayo oli bubiini ndiringa alikwenda okutaleka kuzira nga iwe kayo oli bubiino nipiro nzira buti okwezisika wezisika ki navano nga bankubira ati olwokuba nti ozira tusobola kutambula oluisi olwokunaaba buti balese kasooka baleeta ono omukozi wataleka kuba okunaaba obeera okunaaba tonaaba kunaaba omubiri tulina okunaaba kwona kuwonya omuntu mami amaadi lyona eddagala muntu buli wanaaba obulamu bwira so sabe n'akazigo aye nga muyabe akyeniko wandikwenda totango yayambye wandizemu kwamaani wateeka mwena okujja mu idwaliro lyolwalira basobola ebyo ebirwaire ebindi baba bakukobera kisoboka okuba nti eyo naavayo wava waiganga lwaki toyenda iganga okafunire iganga lyobusuuzi ese munanga iganga kumpi kayidinda wala iganga eriyo naaba manemane nti oli kutyamuku nti abeeka bajja kukubona abeeruyo eyo sobubeere bukuluma balikonda okujja nabyo bitobijjira kwino gwekyoli kukyakuwona lwalira bulamu bwo iwe oli wano futuba tuliga tulina ebituluma ayiwe omunanu nga ndikunirira nti okuba otolenza obulungi ayi twedi binuma salina ebiwede ebizibu ebinuma omubirimu aye olwambula akusobola abantu batambula nga balina ebiwede bintu tiniiwe wenka owulire tiniiwe wenka tofa ku bantu kizibu kyakugema saiwe olina okweranaku tiwakaaliiso tiwakaaliki oboneka engoire engulu oterere abantu bangi balinga iwaye bali kumakenda banirire batambula bakola emirimu gyaibwe so iwe baliko ensi yagwala abantu balungaye abantu balungaye iwe bonababa muntu kutondoka bameka abagire nga iwe opaliwo towera kulakono bagire mama atuda kusinga nga etabaire naku abantu balina ebirwaire byaiwe so iwe ojasifuba kukozesa eddagala kufa ku bantu ebirungi kufa ku nsoni ojja kutereera owulire so nekimami akiwulire ekyaidagala manya kino ekyaidagala kino wankana akaseera paini kilo za sente paini kilo okozesa kukerenda ki otera kumira ogula bwa sente nyoko omukyala yatuwere flasiki kuva kuli eyo so yabikopo bina yini ano pakala kulya mu tanga yi lero dazo kubaisi mogule bugule
Dena bene ndine bisoza bikunsumbua mukali yampaka sakaza mami yanganza labe mubere ngali kukitande eyo era ndidanga na yusi na ibabwa ibe ida alimenywa ida ya anati abuti ya izengulu ai alusa ni plesa kundana bakwa maguga no muna ndana bamura so alusa ni plesa yi anaterera ayi lwakuzeka ati nakisete kabene kantu ayi lo frasiki murese sangero okuba nawe bali kulabirira mu kyalo bali kumwirukirira mbera tabere yamule aya bushaka wali kubya ati tyabere ulazibira twabere omugalo oyembera tabere yamule ayi we bali kumula so yo twala nga frasiki kale ajidemye kuyajiwe ajiwe na frasiki we mwe bulaka sente ako bwenda amuwele ankoba ile imuwenda makere mwele bupainikira ankobi ati alikwenda ku obukerenda buno obukendeza ku bulume obwo magulu na mukira ate na makenda ayire nagamba kulo kaye bangira bile ntya ndino bukendo bwa magulu tukosa bako byo chikule buyeyo bupainikira bwa magulu baba plesa bikibiti abanera bile ntya nera bile kale wandi bodo ya kuleza Sari kasau. So nze kangololo wife. Kala ifu kunwa. Kunwa. Ya dako gani mami nomukozi. Atasi. Balwane ndakubone ndabikopo bitanu kumukagolo nako. Ojja kuterera. Owulire. Iwo kaito nano no bakulugizere ndakusaka. Ndakubira ngabanange njola ali ati babone kibatu yamba kuko owulire. ebongera ko ekindi. So kana imwe bale obushayi kwagamba we bale mami wangu leo sasa ndio nisumbua ni presa yenga na mabwa gaida paka mama isogalira kuresha dini batanga nderi kusinga kama zino mugenda kana we bale mwe bale kusoma wale okwo yona kuisa twaye tona yambye amwebaziza yakwana ebizibu ebindi mwebaziza namukolo akapaliso nasula bubi kokwebwika kale tutabe bidakwida akubeza aliko na kiasi okuja mu kwamani omujeyi ntimbo otandisa owulira omubiri omangi akobye nankali magumba ago da magumba gabega kamusa akeni nti painikira afuba ine bine byokulwa naidagala lya eri ebye akubazira abukerena yali akuye Bati mama ndiko mukuru dandavi ayengazi eze kumulambo kidola fadusi nakwele bakaira bale wachaka oloko kambule yakiri kale mami nzaka kamaliki saniwe esinga otuda kwogera tomana ndafu wena bafune ukasente ndakujana ke kunabasawo abatwala abafunanzi bako abakoko ngaba mukenenya mbakobere byokuwira nga bikuluma banko idagala chobo ya yesola kubinda ku wena bafune akasente lwendi leno ndira no bukere nobo awulire